ni otudanfa wuku Nigeria ne ba wo ye no enkre wo mo shira wo ha che ufie ake ike mande ni bote otudanfa ni manchegbe di ni bote mo e ba ke wuku ne afi nyumo eje eshipone be kuku ne kele ha ne wona mi jome ba o wona ne kasi mo ba o kaje wo dale shi wo sa wo na nyu mo shi hu ye no fe no ne kele tu ye hu shi ne shi da nje nyo wo ke ha Presbyterian Church of Ghana Zimama congregation no wa keje wo sofo nu pa no wo catechist wa safo nu pa ni ya na ba ne amemako amekwa chumo no fe no mi ni mene wona woni tungi papa kuni oke shida ha ondi yete e ya ke ha wo kuto mu blu wole akenye ken makushi keje wo ni ya ne ihila mi shikai na ehu ni chumo ni nyechu sumo ko ni nyechi oke na nyo ma jo nyete mu fe mu eku na gbe no maybe balala me me traje she wa me feel no one yes e ka ba bi woji what mo hunu ne ni won to wonye mine okay nu cho ajo wo fe amen no fe no ni to fa na anyu ma wo na je amen I receive amen keji wo wa fe wo ka onu radio hu he be ni o to da fa wo ku e ke ye radon ye no be ni chu no e fe nya radon amen Yabenu bote bomongo no chala dente ebo awe papa ohi Abraham papa mi no yishi ya hejala mi no na ko aka so he agbere so mama ya no cha Yesu Kristo mi no ma jala do fe do mo fela atonyo twi ga dwemo ila ya Yesu Kristo mi ni mo chala kabila mo kokole jomo kanye ahishi mele ga amen amen ejala ya han ifane be ba ya wo shinyo ko ni dadi ba ye pa ko ni dadi